Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hakas baar jo katayo ki bahaya ngasem jong ba palwan bors im bamkwai hadwar ublay haringkat bakaseng FKJGP kilakan mau guram ya kalingku sengiya pasisnem jong ba palwan bors im ubalong presiden kaseng FKJGP West Khasi Hills but senior vice president ke FKJGP seng kemie Hagati ka sengi u presiden barem ka FKJGP uba ailat nongrem ulayo ban pli ka dur pensa anam jong ba palwan bor ka balabu apo office rekam ka FKJGP hapo nong ston shu ha ka ju ka sengi ki bahaya ngasem ki record ka FKJGP napo Shalong West Khasi Hills lembat kinokit kam KSU West Khasi Hills kilalet ban bu ha umot jong ba palwan bor im ha ulum jing tep ka balang presbyterian mau kawa Nalor ka jingnait bu sentio hakate ka sengi lapan long ru ka jingyalang hamadan mau kawa barki nong keren ki kenthop yo presiden barang ba ka seng FKJGP uba dandi khongsen uba LD Newton Lingdo secretary ke FKJGP seng kemir uba Franklin Im Yong secretary ke SU West Khasi Hills barki we maka di isnem uba palwan ulale kai ko pakatam patbo hakam haka jinga kendo kajingi jonga unong ngelam jong seng wat kecek pede dei unong ngelam bakhlak dan nek spa pakai unong ngelam song khai leu khla ujai no nangi kuku present jong West Khasi si mati jong di bapal inai sa junom kajingruai jong di bapal tau ading batam nambang kirkat hamang dijingelang kakam waklabu hangi minyen porto junam nabu kajingwai wabrobor di bapal hapo kajingwai kajuma ajubu ya kajingwai de kinongelam do madwai ru obrei try kanga ngai kamansiam jingten ya kasiye ngasam kadang bapal ai bakani kasni kalong no jingten ya pi ai ngasam khamtam ni kimi jong bapal ilak di jong ikun jong bapal ya pi kapur kajai ba ya pi ba ek ki thoi ni bapal kini gi sambai ki ba unong yalam jengi labet kini kersai kini mat kini siam ini kentang yawai nakaliang jong KSU West Khasi District yipha yo kro jong kajing smolem sya ki bahayang hasam sya ki khon sya ilok sya ka kursiam bat sya ki nongelam mat ki khat jong ka seng FKJGP hot ladu yo nongelam jong yi ngrei ni kerman sekampat bagi sembai kiba lobet kum presiden jong ka FKJGP West Khasi Hills District ki kapratli kisnam kin penmi sibun kinong elam kiban lo kinong elam haki yang isam kiban lo kinong elam haki snong ithau kiban lo kinong elam haka kur kajat hakari bekajat menriu ka kerteng sak kanam iba palon borsim kublai sibun kublai sijanggu jadi kesini ke bakadum ini keseng nama beli yu kalong ba kombo uwe ni tenan jauh dengba ada jomi ulak kerja no hakin kesedam basis nam beradam boro kinong alam keseng idap jidum pengin sula asupan pakat balik kini kawanja how ni record barat ba jomi keseng mila tak sisa ada jing sosi na jing puslai batsano pengin paru ngentet ini ke bangai isubu ha ka jing sanya how play try kena ke jomi ya ke jing punya ke jomu
te kumju hiru nagalyang jaga seng ni syamba uba palwan bosim udai sisa utau ding bilan utfat ding bilan jaga seng wat lada ki eryong ki be ho walada uslap uding shop ho rei kanong rem ko scam uwe yeng ya katang isaki lingba ikam ka ula trei nomor kidan kapor kadan kaya ya kapangi tung kaseng tu kapor milamat bakadan ke jinten jo ka bakrawe ye ki khat jong ke FPGP bas kasils bakidan hiru ki blangop ata ke jinten jo ya kapangampwa bakan je terteng hani kapor hari palwan bos iem la yang triang ha kanoren ka ba ula dan dena ta kataw borok ni bisa dei lingba ki jinglong ke jongu ki ba pau sapa ba ki badan ka minsing ke jongu ba hadu mentamane ba borok ki khat jo seng ni du siga de yau ni somla rang bang jo seng ausnem arja saw daftar hadir mengabat kum chief organizing secretary ngelayo banyak lek bawa palwan bos im keleng-keleng juga di Kathai West Castles District harus kopo 4 pihak ya ke South West Castles ngalek keleng banyak tur ringkan bagai iba ke mensim Syed Hamman Syakri namenta bakri ke bajat benriau kadang sisa hau palwan bakam dek cukut dahu dari ke persat lem buat sidwe ru noilam jangwei pada district Sibun KKA kapang hingi ju song wi je kran bo samla palwan bos im batang kawai bapak baja thu e phieng ni mangam kwa baja tholot kan simbun kenta kawai kapang hingi ju dan ho kaseng khamdam hakin hun ka organizing committee kapah tu kapor na lead manga ya kum chief organizing committee kai ka kanorim ka bangi kum ki khat ka kaseng ni dan ho tu kapor kaong ba ni kum ka FPGP Misalnya, hak kata quality not quantity. Misalnya hak beri tu kadang kanongem, hak jimpun pat. Hingga sempat mentah, baka West Castles, kadang kawai nak district, kadang kata quality, hak kadang quality, baka quantity. Baka hani kapor, baka naik kublai. Sikat yo baka palwan bos im, baka treasure ham, bangi kau keseng kami, haduk mentah mana, ni dan kata kami siam. Kaba slow kemen bat kaba slow shingai habang dari kita kanu kejingalan banyak keren ki issues neben celebrate ki program jaga seng sisin bagi wan ki dekat jaga West Castles lingba kejingalan jaga pawal bor siem borok hi ngiyo eta jing shingai baka jing kemen bat borok ni saki